dalam suruhan bersolawat. Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat solawat kepada kekasihnya, barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersolawat salam bersama-samanya. Sallu ala khairil anamil Mustafa badari tama. Sediakan tasbih wa sallimu ishfa' lana yawma ziham. Sallu ala khairil anamil Mustafa badari tama. Sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawma ziham. Nabi kita pernah bersabda, solawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda. Pahalanya pula berganda, satu solawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 derajatnya. Gandakan solawat di hari Jumaat, kerana Nabi sedang melihat mereka yang paling banyak solawat, martabatnya yang paling rapat. Siapa bersolawat padaku sehari 1000, tidakkan mati sehinggalah melihat tempatnya di jannah. Sallu ala khairil anamil Mustafa. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, contoh dari kalangan sahabat, memenuhkan ibadahnya dengan banyak bersolawat. Perbuatannya itu diakui oleh Nabi Muhammad, mendapat keampunan Allah dan ditunaikan hajat. Barang siapa yang menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, maka wajiblah baginya syafaat Rasulullah. Sekali lagi sama-sama. Barang siapa yang menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, maka wajiblah baginya syafaat
شفاعة رسول الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Begitu banyaknya fadilat bersolawat kepada baginda. Mahukah jika dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersalawat tiap hari 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama. salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma 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 salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma 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 salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina
اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا يا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Kami berdoa kepada Allah, bertawasul dengan Rasulullah, jadikan lidah selalu basah dengan menyebut zikrullah, membaca kalamu ya Allah, muji Nabi dengan qasidah, saat roh dan jasad terpisah, menyebut la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala khairil anam bil Mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham, sallu ala khairil anam bil Mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu